Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngenkulumo ethi ziphathe njengomuntu omthandako. Abaningi bethu siyakukhohlwa lokho. Sicabanga ukuthi kufanele sithande abanye abantu ukudlula thina. Lokho mhlawumnye kuzasenza abantu abanethando. Kuqakatheke kakhulu ukuthi uthome ngawe ngaphambi kokuthi uyolizwa komunye umuntu ithando. Kufanele ukwazi ukuzinikela wena ithando leli olihlogako nolidingako nolihuluphelelako. Thoma ukuzithanda wena bese konke okufanele kungene ngaphakathi kwekambiso yethando kuzokulandela indlela wena ozithanda ngayo. Omunye umuntu uyaziliselela, omunye umuntu uzifaka edakeni alindele ukuthi kufanele kuze omunye umuntu azomkhupha. Omunye umuntu uziphosa ngaphakathi komlilo, omunye uziphosa ngaphasi kwebhesi namkha itruck elidlulako acabange ukuthi kuzokuvela iambulance ezomsiza ngombana imthanda. Awenzi njalo, uyazibulala nawenza njalo. Begodu-ke akekho ozokuza azokusiza ukukuhlambisa ukukuthinditha edakeni oziphosekile. Abantu abanengi bathanda umuntu ozithandako. Abantu abanengi bahlonipha umuntu ozihloniphako. Abantu abanengi basaba umuntu ozisabako naye, onevalo ngaye, onomona ngaye, ongafuni litho ngaye. Abantu bayamkhuthalela umuntu onjalo. Abanengi bebacalelela nakuye ukuthi nabo bazilungise. Ungathi uzifake emrarweni wazifaka enkingeni ezikulu ezibhalelwa ukuthi nawe ngokwakho uzikhuphe kizo bese ulindele ukuthi kuzokuba nomunye umuntu ozokukhupha ngoba akuthanda. Umuntu uza kuwe ngombana abona indlela oziphatha ngayo. Umuntu uthanda indlela ozithanda ngayo. Umuntu udoswa indlela oziphatha ngayo. Kunama benefits amaningi ozowathola ngokwenza njalo. Ngokuthoma ngokuzithanda wena. Ngombana angekhe usumane uhohlomele ngaphakathi kwe-relationship oyibonako nawe ukuthi it doesn't deserves you. Umuhle khulu kunokuthi ungazifaka ngaphakathi kwehlathi elinje. Angekhe wamane wangena ngombana kuthiwa sesiyangena sakubona khona. No, umuntu ozithandako uyazi ukuthi khuyini akudeservako. Khuyini okumfaneleko. Kuqakatheke khulu kwamambala ukukhumbula ukuzithanda wena. Abaningi bethu sizikhohliwe. Abaningi bethu silindele ukuthandwa, sihlambela abanye abantu. Ukwabona uzenza muhle uzenzela abanye abantu. Chugulula umkhumbulo loyo. Thoma ukuhlamba uhlambela wena. Thoma ukuzenza muhle uzenzela wena. Thoma ukuthenga izinto ezihle ingasi ukuyokubukwa babanye abantu kodwana ukuyozithabela wena. Zonke lezi zinto ezihle ocabanga ukuzenza nokuzenzela zona. Yazi ukuzithanda wena kukwenza nokuthi ukhone nokukhetha abantu ofuna babe ingcenye yempilo yakho. Ngikhuluma ngama relationships. Ukhona nokukhetha ukuthi what types of relationships ofuna ukuzithola ungaphakathi kwawo. Ngombana uunderstanda kuhle ukuthi uzithanda kangangani. Bengithi ngikukhumbuze ukuzithanda. Bengithi ngikukhumbuze ukuqhakatheka kokuzithanda wena. Sesisonga inkulumo yethu. Ngibawa ukuzubhula uLiselle Ball. Uthi love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world. You understand? So, abaningi bethu asikhoni ukwenza izinto zenzeke ephasini esibolekwe lona ngombana silindele ukuthi sithandwe babanye abantu. Wathoma ukuzithanda wena nezinto zonke onehuluphelo kizo zithoma ukwenzeka ngombana zonke zimbatha ilayini zingena ngaphakathi kwehelo lethando leli ozipha lona. Yeke icabange nganasindlela. You deserve to be loved, but the first person who's supposed to love you first, it's you or it's yourself, right?
Think about it in this way. You are kind, passionate, and understanding towards the people you love. You encourage them, you support them, and you celebrate their success. Now, what about you? Do you treat yourself with the same love, same care, and same compassion? Yayibona ukuthi ivela na ifika kuphi? Sifuna ukwenzela abanye abantu izinto ezihle sizikhohlwe thina. Sifuna ukutshengisa abanye abantu ukuthi sibathanda kangangani, sikhohlwe ukuzithanda thina. Kuyadanisa ukubona umuntu enzela omunye umuntu izinto zethando, ikhisibe umuntu loyo akamthandi. Sele aveza ukuthi hayi angikuthandi bekahlukane nawe akhamba yokuthanda omunye ecadi, uyoba nokuzisola okungangani, uyokuba nokulimala okungangani ehlizweni. Naso into esilimazako nazifika endabeni zobudlelwano, ngombana ukhupha konke wenzela omunye umuntu, uzikhohlwe wena. Ungazikhohlwa ngaphakathi kwekhambo lethando. Lo ohlekisana naye udoswe ukubona ngendlela wena ozithanda ngayo. Nawe wadoswa ukuthi ucale indlela azithanda ngayo. Wabona ukuthi nobabili nizokhona ukukhambisana, ngombana nobabili ni-understanda amandla wokuzithanda wena. Kuba lula-ke nokudlulisela ithando ozithanda ngalo komunye umuntu. Umuntu ongazithandiko akakhoni ukuthi angathanda omunye umuntu kuhle, ngombana akalazi ithando, zange khekaziphe yena. Kuba yini manje kufanele uzithande ngaleyo ndlela? It's because you deserve it. You are worthy of love, care, and respect, just like anyone else, right? And it boosts self-confidence. Uba nokuzithemba. When you treat yourself with kindness, you start to believe in yourself and your abilities. Awubi nalento ukuthi ngathi kuchoda ini nangathenga ini nangatshentsha inhluthu nangatshentsha isikhumba nangachugulula amehlo nangakuphakamisa impumulo nangenzani zonke lezi zinto lezo angekhe zisakuthwenya, because of you understand ukuthi you have your self confidence and you don't need any extras to boost your abilities and your presence around the people. It improves mental health. This is important, guys. Abaningi bethu sikandelekile emkhumbulweni, siphethwe ama-depressions, wezinto eziningi ezihlukahlukeneko. But once you start to treat yourself with love, once you start to give yourself a self-love, it improves mental health. Kuyehla ukugandeleleka, kuyaphunguka ukuba nomkhumbulo ogandelelekileko. Self-love and self-care can help reduce stress and anxieties and depression. So kucakatheke khulu kwamambala. So today, be gentle with yourself, practice self-care, celebrate your success, and forgive yourself for any mistakes that you did. Ngokwenza njalo uzokhona ukuthi ube nempilo emnandi ephasini ngokuthoma ukuzithanda wena.